Iako rođeni Beograđanin i četvrta generacija Beograđana, živeli ste na raznim mestima u svetu. Pomenut ćemo samo Moskvu i Lisabon, na primjer. Da li po vama Beograđani vole da borave napolju, van svojih domova, na ulicama, u otvorenim prostorima ovog grada? Pa mi svi jedva čekamo da izađe sunce i da se ogrejemo kao gušteri na prvom suncu, što smo pre nekih dana imali priliku po ovim beogradskim kafićima, i to je ono što svi ljudi koji primete kažu baš blago vama, vi toliko imate tih prostora koji mogu da se napolju odigravaju, i verujem da je to i glavni kvalitet Beograda, jer one druge stvari koje veliki drugi gradovi, bogate sredine mogu da ponude, mi to ne možemo, i to je normalno i ne treba očekivati da Beograd može da ponudi ono što mogu ponuditi bogati gradovi, ali taj neki život na ulici, život komunikacije sa ljudima je nešto što čini Beograd tom dušom Beograda.